Latha Kalok Kamio, Tipra Mothani joining program Klaijaka, O joining program of Paimanjaka, TT ADC Hapangni, Deputy Cpim, Boromgonang Onomis Deborma, TT ADC Hapangni, MDC Boromgonang Ononto Deborma, OITF ni Working President, Boromgonang Prosmit Deborma, Tai Junal Chairman, Boromgonang, Bishu Deborma, Tai Sabir Deborma, Tai TT Deborma Konsong, Tai, all joining program bo, Hai. Joining Klaibekha, Tipra Mothani Bana Romlaikha, Cpim, Ipft, Tai BJP, joining Nkha, 29 family, Tai, 92 voter, Hai Borok, Tipra Motha, Samil Nkhaika, Tipra Mothani Bana Romlaikha, Night on the Pulian Sing Patazura Yakarwi Omangflino. जों दिनै आसारामबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि लाथा कलक गामियाव बोजालायजा दिनै आरो जयनिंनि कायसा पान्दांखा पान्दाव ओ आमचाइनि न आईपीएफटी नि लीडर निरुप देव बर्मानि नेतृत्वे 22 फैमिली दिनै 29 फैमिली दिनै टिप्रा मथाव जइन खायका এবং 90 voters तै बरक फाइजा दिनै लामसकमुं पान्दाव तंगोचिनि एमडीसी बरमगोनां अनंत देवबर्मा YTF नि वर्किंग प्रेसिडेंट प्रस्मित देवबर्मा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजेश कुमार देवबर्मा बीनामाला देवबर्मा चिनी महिला नेत्री बिशु देवबर्मा चिनी जोनालनि चेयरमैन आको संग्रगर तंगो बरनो जों जत्तनो दिनै खाबाय खुबाय लामसबनान बागै अ आमचाइनि गोबांमा बरक फाइजाक चिनी मथानि बरक दिनै बिसास बाबर नायथतकनि जाखाजों चिनी हिंदुस्तानी कम्युनिटीनि विशाल संख्याय जनसमावेश अंशग्रहण खालायगा जों निरुप देवबर्मा संनो लामसकमानि पान्दाव मानजाक फाइनेरना हामबाय याफारो এবং निरुप देवबर्मानबो चिनी पार्टीनि पक्षे मथानि पक्षे हामबाय याफारो जतनो हामबाय।